Kadum Karbi long pini lamazan ke alo non kevangji 49 Karbi Youth Festival long 18 February Arni mati penap thonglong beke kat dum tek ponglong po lapen India pen angtan bang Adet asor system irutum 49 Karbi Youth Festival long nakelang dunji pan 18 February ni kevangji pan kisik mek dotang lo and Karbi. Hi, my name is Rebecca from Slovakia and I will be 49th edition of Karbi Youth Festival on 18 February 2023. So catch me live with Joey's creation show at the Miss Kyf 2023. See you soon! Namaste, Namaskar, and Karbi. Along. Hi, I'm Uliana. I'm from Russia, and I will be in 49th edition of Karbi Youth Festival in 18 February 2023. And I will be walking around for Joey's creation as a model. So, catch me live and the Miss Kyf 23 and sing song Singmirjang Achetai Taralangso. See you there. নমস্কাৰ হেল্ল' আৰু কাৰ্ডম কাৰ্বি আংলং মই আহি আছো আপোনালোকৰ ধুনীয়া চহৰ ডিফুলৈ 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ 49 সংখ্যক কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলত এটি বৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিম জোভিজ ক্ৰিয়েচনৰ মই খুব সুখী আৰু খুব এক্সাইটেড হৈ আছো আপোনালোক সকলোকে লগ পাম 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত ডিফুত 49 সংখ্যক কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলত আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলো ধন্যবাদ Lasilitum langdun iglonang Labangso ni 18 February sistame Miss Kyf sistame cepati lutum tek ponlong po lapen wrestling sistame lutum tek iglong ji Labangso 18 nani February